O le ua va ia tu tatu amata mai ia i le tatu amata mai ta fa so le va ngole fiafi. I le tūlanga lea o wa ia tua i le case lea na tu le case foi lea a le HRPP le lau te avea ia le whainga malo pol fast. E tu sai o le tofia ina ma le toi fesuia ina o tūlanga o taitai fono fono whawai. Ia, o na ua auki mai ia tūlanga o le release anisi o newspaper tunu o tātou tunu. Ai, o le vaenga lea o ke kau whai atu aisi no vai vainga. O le ka te whaita watu a Samoa Globo le fua ia ila o ia whaita watu e tu sai o le reporting au mai te tonu o le whare whamasino. E atangia mai e fōlinga mai o lae e la lango le tūlango o le whamasino, ngā ma le whamasino e iai there's a case to answer. Rather than kongi whafoi ko ngā mea nonsense. Ia, so vina ngaro li atu. Ia, o masalo la o le mele ngā ringa whaonga i King's Council po KC le case lea wai o I think o KC Harrison ngai ku mo le HRPP ia o KC Keith le ku mo le malo a ko malangolango le la funge le ka ko lo ye sili ai o le finga wai ia Harrison le ku mo le HRPP o lai finga o fole le e longo mako fole le o ngai mea umalawa o whaporokiki. Ai wa le whaia le anga baa o kanka kaunga o mia le kofi lea. Ia vese la me fola le whapeo le wa la kumale. Pei fōringa mai o le kaunga ngāpe a jali mai kua le ko oi walawa le kakanga so iai a siaka. O ngā le whapeo folang kara fōle le. Wa le whalea ngā inga le iai la ko sa whaia la ko kusi ai le interviewinga e whaula whalonga mele wa pe whauringa mele whakau le mele i le ko whafu ila le lenga le i le apalai a le whai mana kala whape o whai la kaka kau apalai a interview le whai kongi whafu pe o ngā le kau a ngā iai le ia le whangange le loia le ale ale whange ia le chapipi o le sivaenga ngai ka ua ngai ka o mai whape fo le wa e kaunga e ka o e rupu ka ua o ngai ka kaunga ese kalia le al malo i meia wa whanginga wa langa mai le e whanginga ke sila whape fo le iai se se mea wa wha wa approve longo winga wa umanga approve se guideline o se awala fo le e fa nga solo ia fa kalonga ia e la ko manga kula e so kula fongo le merga ai o le mea sili onga e lua e si mea fa pe fole le o si mea fole le o susu ia io le o la sanga po kulanga o le apalai i ka mi umala e le ingi mafu anga kau ai fa ai ulola langa finga le ke ba kule maro si mai fa pe fole le wa kau ku wa lenga finga ule i vai nga fole le sumare limo o fa vai le article 15 o fa vai le fa pe mai e vange awange i discriminate pe fa pe awange ngi fa au pe lok vai maulalo ia se filinga po se mai ka wo se si isi ka pe nga lenga langa vanga le ai e funga nge mari e ka ule le mele ka langa mai u ka sa o men mele admin order pe fōringa mai ngā le ka wā ngā i ele i al whangangere ka ko whamsinga sili. O le whinga ua a Keith, le kumo le malo. O le whiwhiringa e leise mea o so kula whango e ma le mea kakau. E kakau o ngā mo le whaare leia o poro keke e kumalo. O whangange o lako a parai kakafo ia ua whiwhiria. E samo ki ngoa lava e lau ke langolango inga. E le se me ke e ai. Inga ia whakaungo inga ia singi wha mo inga. Objectives. Al whangange al whainga malo. Mai o la kou ia wa whange wa committed. Ia longo inga o la kou ia wa mokwa mau kuku lava inga ia whaakingo. Ia pro keke o le kumalo. Ala wa ila ile fisili wa ka wa fisili lua wa ko fisili le funga fam singo sili fa pe fo le fa fe fe onga
wa ele le vai nga ka we ya fungi Harrison fa pe o le si mea o mea umalawa ngeng fa kingo ila so se fulongo o te sema ka usanga ni kenge sa fa kingo fa va umba nge me umba o te sigi la a funga le ka kienge le karia e manga ole le loia si e ka ko fa singo sidi e a baku se fa mangi ngo meia nga faile le interview faile le review o ripoki fungai le lengo ripoki o komiki nga lo ingam ka upu o pepper ka pengeka mar fa ungar ka pengeka pe fa fenga kupul mele la so kasi ila so kasi le la fa kali le kali le alba ngal menga ai o le ki le nga se CDA le lo le kako fam singo sili i le kako ku le ku malo e ka kau onga fa maungi aku ele ai se fa ai ku au le ku malo mai o lako fai nga fai i lunga o policy sa le malo malanga va o ka kofia o melanga dua le fa ka ninge ri kalia ai o ke lo inga le mere ka langa mai e vange Darryl Clark le sam singo le ngi ape foi le e fia ba nga ia ki lo foi le lo pole kofinga le se kofinga fa por kiki pos kofinga fa anga ba kofinga fa por kiki pos kofinga fa anga ba wa le fa wa le fa wa ngele le fa singonga ape yo si ka wa nga le la nga i le ke ba ko ofisiringa le manga o ia fa masingo e ba ko se kali mau ku la va alo yangi e kali la ofisiria ma lo fa tai tele wai ola fai tau fo ile na te lo le tau tu fo i panga le fa fo ma wan tatu tunu i to lo longa e o foi le vai nga fai ule na so no mai i fisilia a Darryl le ato Darryl Clark po ni to finga fo ile le fa por kiki po ni to finga fa le to mai nga va ia vai ia ia te fo eu tele wala nga le ata tu le to lo ma tatu fa tali lo si te me o mai le ia o to finga nei le ata o to finga fo ia fa le malo ia e tu sai o la to finga fa vai ia e pela mene o melu ti tau fatu ka ko kalangon ai o le tatalanga na le o tatala i to lo nga ma tatalanga o akimensi wa mai o lepe wa la tele se va ai ma tu la fo ile mo ko fa pe we fa pe ka ikai le o se lo ko fa pe so su ngole to inga mata ko fa pe te tau mo mai le fa pe ta itole ale o le to inga o nga sam ai aka ko wo la ile anga fa ka ko wo ia la ile anga fa ma le fa por kiki pe o fisili le o le winga la tatala o le o fia ko mo pa u ia ile fa inga o le to inga wala nga fa policies al malo e pule fo ile malo ai ata to wo la fisili nga fa pe nei o ai la fai pule anga va o ai fai pule le anga va a o ai kanga kai ka o nga va a o ai foi kanga kai le ka o nga va ai pe a ka ko foi la ni por kiki o se fe mai ai na le anga va ai le ku fa por kiki wala nga ofisiri ngai le ato pe por kiki pe anga va a o kanga kai ofisiri ai e por kiki ko e fia anga va ma o le ala o le ko kur kari la fia manga ai e ke au e mangai fam kalanga le keisi le malo ko kiki lava fa pe mai o langa ba o ka ave a kolongo loko e committed il project o langa ba nga ya a mechela pa fa pela o le balanga le ka ke le o le ko lo sim ka opuia le manual sa ye le fonga ngel fast penga iai ia me fa le ka o mangi fa pe o menga ka ko fai muri uma ia ai me se foi la po iai se process o kaiminga fa kalngoi pe o menga le ka ki lo le fam singo penga iai se process le ka o nga ilor ka kai le ia lue ele ia lue fai langa interview
wa nga le kau mo mai ai le o ku le kau finga wai le o ia le malo o le process o le whakalangoa o le apalai whakalangoa ma whailoa mai e ke committed le mele al mea langa ele i whai ko iwa alanga le finga o vai nga whape ngalanga le whai ko iwa langa o le sewa ngo interview wai ala langa ya ku ia la le si vai nga lenga interview ai li kalianga i wa o mea whape interview o e loko ngala ngalwenga ele whape interview nga mo ki ngai wa mo ngalwenga kele ka interview ele mo ngalwenga le la la ver ko lima e ka uye le si me ma fanga me ai o va nga ia leo fai lo mai nga protest nga ila ko kusinga nga ke ai le yo ia ko fara nga le fa ka me nga ia ka ula ia ko i vai e le anga va i la mai ka wa ko kusa mai finga wa kif o ke msalo e ka nga ma ro si le oso kif ngei le so e langa le maka upule me lava le leanga ba o leanga ba e anga ba se le fa kalngoi ya mi lo ka kalngo ka o e fa ma fa fa se tanga lo ko fa popo ko se swangi e moli le manatua le sunga le ato e anga i va ngai o pikia me for the article ya tato mantua fo I the people elected the government not the opposition to implement the policies a whapea o le I leki ia ka ngaka vongale e o whaakingo ia plokeki ia, but mo koe mangingo a le trusting. Then, you know, what does the government do then? O le si part o le whingaunga le lo ia me le siku, o lo whapea mai, e lei ma se opposition o ko kongu o kai whongu. But I believe this is incorrect because I always thought there was 3 or 4. Am I right, Asiata? Yes, o tu ia. Yeah. O Graham Tia. O Tayo Liseu. Ia, makuala nga lewa, e nga kofi Tayo Liseu langa include mai o la HRPP, ia la fiongo fe Tayo Liseu. Ia, ma kamalea le mo ka oi foi. Leng kai. Yeah, Victor. Victor le na tai. Yeah. So, you know, not all like o le whingaunga le whape me kong article, me le lo ia o le siku, that not all HRPP members were excluded. I mean, included. A le whingau kule lo ia le malo, that they were. And the Prime Minister publicly stated that 2 HRPP MPs who applied and met the requirements were appointed as DDC chairpersons, which the government points to as evidence that the process was not an outright ban on opposition members. E pe le mela finga me ia le tu le HRPP. O le si foi mea le atoma se ato le tulanga le sa fina fo le malo that people who publicly oppose the district development program should not be expected to lead its implementation. Asiata, I think we've covered this in previous Totayae programs. Yes. That we did have little problems, not little. We did have problems I polokekio I kumaro. Kalukalo le leanga le implementation o ku angai. So, sira mana ia fatai ro fina ngalo moni fa maoni. Aka ko mo kurikuli le mele ka vange mai ele atawa Darryl Clark. Fai mai pe fa polokiki pe fa anga va. Ole pomongia. A whainga i o whape whaporokiki ko whinga rea. Then election need fuai, election need e kau whaingi whakarangoaka. E oko meki a onga olai whaporokiki. Ai onga ole ko whinga lea le ua ili suinga ili no pare mele whainga malo ma usi sila kun pare mia male ko miki. Ma whainga malo ole wahenga le nga apiusinga ma le i usi kakai ma keke e ma whakawhai ma ole hara uma upu kau ke vei ai. Ole to atelo ila tau le HRPP. Le nga foi nga la ko ke winga la ko finga fa vai. Ole a fai do le process o le fa kana ngo oi. Now, ole mela le ka ke yai de kai mingi, ole nga va. Ole fisili la ka ka wa inga fisili ngia e fa masi. O ai kongu ai lau fali inga lo nga va. O oe le ke arwaku e ke fa kana ngo po or kanga kai e fa yar fa unga or kanga kai fa kana ngo oi. Le nga ole mele mo kupu.
o le wa la ku li mongi ala ku la epa e la ku fa kala mo ai la ku already make his decision wa nga va o le mela le o ke fisiri ai fa masingo o inga ka kau la yer ko fa masingo o ai ko ngur kanga ka e nga ki fa yer fa i unga me nge yo fa kala nga o nga va tulo awa pe ku sa pe ki fa mai e nga va pa i mala fa ai a uma e fa kala nga le peno e ave ia sa lai o la wa meet le requirement pe kau ke ko mu mui ai kua ele ai ma se si waru challenging ngai mea fa pe ngai eva i le history o so waru ke apalai sa unga ruepa ko sa pe ke aru ke apalai sa unga ruenga a e loa o oe makua se lau pasenge o le ala po ai a sa uri fa i unga e maua ele ala kiki pe maua ele a ele isonga vai le ngā ruenga do you have a mind e ke aru challenging ngai mea mai ka ngoi underestimate le ma fau ka ngaka yo leo mai lau ki fa fa karangoanga me o inga e ka kaunga sila koko ai fa masimo kusa ole makua fia pupule fia popoko ole uri ia ole menga e ofo ilo loko ia ko inga fa ko fara inga ole fisilia daro ole kadi o faile anga fa ere faia fa por kiki ngi fa ngor kofinga yes even though o ka ngaka ia e fili mai ai o ka ngaka nga run or the keywords nga run ni fa nga parka. So obviously, ola ya fifi mai kukongu, they are politicians. A ole singi marikaua e fai ilunga ole anga ia meet the requirement. Ole mele kupu. Ole alaku ole ola fia poko. Ole laku kanga kavu manga o ia kamai. Ayaru waku. E kule e langa interview. Longa fia poko. E ala wa saurua. Anu avere kula fongo. A au koe fa o pole melea. Mori hika valea. Mori hika fa valea. Ia ke wala e ku mawara o karikonga o le waste of time le ko inga case a o ke le loi fa masingo le foi la vi foi fa yo la ma fa fonga o le ape o le ka ano le paso foi a o le simple ia kasi al visiti o ai ko e lau falinga o ai ko e fa masingo inga lo wanga va ape ero ke interview o oi por kanga ka fa karma o a sa uro kadi o kanga ka fa karma o ia puloro ia fa mer povi o marka ko case ma Ainanga lai refused. Vai la nga mai la laura la iki. Laura lango. Koe ole laura va le ole peno le nga la ko fa fa karngoka. O feangi mea e ke aru ki fa ngaruenga. A ele ko reject mai o ke le ma wase mea. Yes ma fa nga sa la lau fo ngi. A lo wa a ver fa masingoka. E ke wo mai e fa pui ko fa ringo ro fia. Ola nga te ki ro ka upule le to ma mane. Okay, lope korua so famsingo ngai am saro kaunga o kore suflele wo foi sei unga. O le foi ba nga foi le ka wele le mai ka wako. Pe folinga mai o langa ba o le be o fai puli. E ku sa pe ke lo foi se mea e fai puli wo nga ba kasinga mea le ka mai ka wako le. Ile finga unga le ye ngai le fongo wako ka foi e le kingu langa interview le foi ngai nga ma fa foi sa o le kingu ile ka puli o pe folinga mai a fai pule lo wa lava nga ke anga ba ai e le fula ke ba kule kau alo mau ele lo ia le a le chapipi ia ai o ke longa e manga yeng sim ka ya wa nga foi me le yo nge e le yo nge sa ngolo ia e fa e ave la ko mau vo le ile mea e ala i onga le ko fier ko fa le wa la su nge ko fa nge pe po la ko nga awala ngala ko fa pro ke ki kai mi kausanga kwa ya me sia le pa ma I va ngali Seta male ata wa so a mga kumulmuli I le maka pulo fa penga fa so inga ngi kula yeah I agree with Mama Asiata. It is a waste of time. You know why I have my own personal opinion. You know, Samoa doesn't need endless political battles in court. What Samoa needs are better roads, better awala ngā lue, mōri, o mea e akia e ia I kumalo, o mea ngā remo mia I le keminge I the communities. A whapere le kiri wanga le plokeki, e ka ule lei a kua kūranga lea. A whapere le angal kiri wanga le plokeki, e ka ule inga le malo. So koe fo ela le point le kua, why would the government want to give the project in the hands of people who do not see the value or see the worth
of having such a project. Because mind you, o le pepe le fast. O se kemi mua fo ile wo whaakingo o se plo keki whapea. A koko ku me fo ili I kulanga I nge New Zealand ma o skari, ele koke ngofo ai. E ese le whaipule. E ese vaenga vai ele council projects. They're not the same thing. E ke pe fo ile le songoanga lufi sa whai kongo le palmenga a se ata male atawa. O le mixinga me e lua. O lo ko finga whaipule. Ma le ko finga o le kai o le plo keki. Ia, o singa mga ku vai lo ngi kanga ka whakova. Yes. Thank you, Anai. Yeah. O ko finga ngai whaafongo whaavai. Ma ko finga ngai, sorry, in other words, o ngā ngar maro. A ka ko koe whaingo fie inga lava. O ngā ruenga ale maro. Who knows le atawa ma Anai? Who knows le lope o kui lesi paia inga le wailu manga ingi. Koe whaakula I mai le atua le whainga maro ma whaawau al fast. Ele lope o ko sui sa o ko fai no CEOs ave ese umaro fai puli. Ai apalai no fa CEOs. You know, run lo fa penga fai ole. E pule ana ole winga le tau avatu. E pule lava. Le fainga malo. Ile makua fainga fai ai lenga ole na koulia. Ole pepe le ala koulia ka le upule ko fonga. Ole la tole a fainga. Awa a kura I mai lale HRPP decided e kongi I le moanga sau lea poro keki I le koe whaunga. O whea la whai ingi kua inga whinga unga vale whai ngeri whamsingo. O whea la ni poro keki la ao mai whaka. O whengi whongo whaavai la ao mai whaunga I le whinga u vale. O I lea nina whai atu. O le matua e mumusu fo I lele. Leanga o maa whaunga ua siri aku le popoko ngai roka ngaka ia e. E tasi uma le atawa, and I say this with a lot of respect I le fionga le ripa le mia. E kasi a le mafua anga anto o ne mea. O le loto le anga o le au popoko ia. Ua fiu e whaingi whainga ki ngeia I le pale mia o la uli al mari e koa o le kangaka whai whako anga. A ua whakula ia e le fua. It's all jealousy and refusal. E lau ke mumusu e o mai e whaalongo o la kukaringa. I le kangaka le whama ma le whai whako anga. Lea ua reise lea tua e whain pāle mia. Ai akea. O le mea sa o le kakau o le mea sa o e tau ono tau whaia. O le mea sa o la vai kau o ko whaia. CJ ma o ko uma ia le ko ke. Kasi it's all about academic. E fiu e ngangarka mai moa. E io, it's all about academic. O le mea kakau o kou whaia. If you are so called ko ke fia whaia le mea sao. Wha vai. Simple as that. A whai kou ke iloa I o kou mawhauwhaunga ua ka o mauanano inga sa moa o nga o si pāle mia ua kura I mai ngei e lengi o nga whailonga. By all means, do the right thing. Get yourself out of that chair. Yes, wha vai. Whamawai ke le fia si, e ke le fia serve, ko ke le fia ngā rungue man kangaka lea onga. Whamawai. O ese, o e la lafi se mea. O e la lafi e koe whaafoku mai eise si kaimi, ko ke koe o mai ai ma kou whainonga, ko ke koe whaia fo. As of now, e o re whawawa. O re kou, you know, it's all about academic, and I'm sorry to say that, Anai. I know for your kangaka academic, but ele le anga fuar ko keli. Ioi, e re kakaunga o inga whaakasi le o academics ma e kia ua ia e ko kele fo le academics te lango inga le whenga mālongi e le whape fo I avea le whailonga e kasi pe lua le kangaka ko kasi e ka o wale inga fo ia ka mo whenga ma lango o kangaka le kuku whaakasi ma le palimia a whape fo ila ko whenga mālo I think o le vai but those are not Anai, let me correct my point. No, ele la vela ko langa they are not mera ele o finga vale la ko. So they are okay. But we're talking about the academic. La fa finga ka mea. Lango la academic le la lango fa kasi marka ko malo matanga ta uma man parmia. Ele o kanga kanga la fa finga ka mea. Yes. A o kanga kayo ke karangoa ko ai. Ele afia fuale o academic le. Pa o le va ai mawalalu. Le mafua anga nga me umaia.
Ale ko whaafonga ku ngala e ofa mai kofia ua o kai fonga. I'm overqualified. O le ala le wingo na mea. Sorry o ngai academic ia la lango whakasi. Te au ke. But I'm pretty sure sa mo college fo ileo mai lea wuri ia a. Ko wa o ngā anai. Teri. Ka ko move ko le simaka upu.